Shalom, salam jua aman banta kerina senina dengan terang ibas gelar Kristus. Jumpa kita ibas renungan guna minggu tanggal 3 Maret tahun 2024. Sini gelari minggu okuli entape pasion sipa empatkan. Ope kita ngoge kata di bata dengan ngerenungkan isina. Mari si pino gegeman Tuhan ras kita ertoto kita. Bapa kami seringan ibas kini rajaan surga, keleng atendu tergejap man kami, si pengasuh kami sekuas paksa endah, atan dengar guna datkan kesempatan, merenungkan sedabagini bas katandu nari. Ajari kami Tuhan, gelar arah katandu sini oge kami, dengan isina sini secarkan kemahandu sila serta endah. Bajika kami ersaksi, erberita man sekelewat kami, zenari, bancika mabai kalak sinterem guna fokus ernalem ku Tuhan dengan erpengendes man bandu saja. Maka Tuhan pasu-pasu nudage kemahandu sila serta enda kesandu si badia lamin erdahin ara ia bagi media si pake kami enda tuh banci jadi pasu-pasu ibas gelar anak lu Yesus Kristus kami to teras erpengendes. Amin. Senina dengan turun ibas gelar Kristus, kata dibatasi jadi palas renungan tak, iba dibas kitab Mazmur bindu 25 ayat 10:5 seku ayat 22. Mari sioge ras-ras, Mazmur 25 ayat 10:5 seku ayat 22 bagenda isina. Aku tetap nare ku Tuhan, nimai penampatna. Ipulahina aku ibas cilaka nari. Oh Tuhan, nahan min aku, mekuah min atendu kempa aku. Sakala sila megegeh dengan kelungunan me aku. Penahangi ukurku ibas kendelenku nari. Pulahi min aku ibas kesusahanku. Perdiateken min kendelenku ras kiniseranku. Dengan alami min kerina dosangku. Nahanlah ugalalana musuhku dengan uga nambahna atena kempa aku. Jagai min aku, kelinilah aku, maka olah aku italukan. Man bandu aku remindo, gelah aku ikawali. Kini ulin dengan kebujuran lasing kawali aku, seaku ernalem man bandu. Oh dibata, pulahi min Israel bangsandu, ibas kenesrana nari. Secenda kata dibata sejadi palas renungan ta. Janah si jadi temata emkap nare ku Tuhan nimai penampatna. Senina dengan turang ibas gelar Kristus ibas sada paksa tupung kebaktin i gereja pulung maije anggota perpulungan ibas berbagai kategori umur nari. Raspe ibas berbagai latar belakang si berbeda. Lid ije si enggo nini bulang. Si orang tua paruh baya. Artinya lengama tuasa tapi laneka muda. Lid ka ije anak perana ras si nguda-nguda. Singgo permata. Jenari lid ka ije orang tua muda. Rasi baru-baru erjabu. Maka masing-masing ia ertoto pak sasi berbeda kategori umur na, berbeda latar belakang na, berbeda kepeken pergumulan na. Si anak perana ibas ia ertoto itu rikena maka kepeken pak sana ia patah hati. Ergiteken putus rasingena atena. Gulut kelpak sana ukurna ngukuri uga cara nagla arsada kamin mulihkan rasi atena nganandai ema kertoto yang mindo penampat ku Tuhan. Zenari lika ije singuda-nguda isi pertotona kepeken iyang kondekat tamat sekolah tapi lengalalak dat pendahin. Padahal surah-surana bahan simin nampati orang tuana adingo kenca pagi erdahin lit gajina bahan si nekolahken agi-agina. Maka mantuhan ia ertoto mindu penampat.
Lika ije orang tua muda. Paksa nakal melala kebutuhan ni si Jabu untuk sekolah anak-anaknya, untuk modal usaha, ulih cuma kapela bagi ukur. Maka mino pendapat ya ku Tuhan, gelah min ipengasup. Mentasi paksa si dengan ibrekan kegeh guna berjuang. Berbedakah ras orang tua singgo metua? Singgo banci katakan nini ras bulang kepeken lit dengar kang pergumlena. Ija lit sadanari anak na tengah jabu lengalalap erjabu. Padahal pendahin nanggo tetap jenari umur penggoset dewasana, tapi lalap lenga jumpa jodoh. Lit ka anak na si deban ngom ndeka erjabu lenga ka lalap dat pupus. Jenari lika anak nasi deban singgo erjabu pak sana kalit perbebenna. Nggo kape lit pupus ibas jabuna lit denga ka si jadi pergumulan. Masing-masing kerina mindo penampat ku Tuhan. Kekelan Tuhan, kalau si mindo penampat ertoto ku Tuhan menandakan maka labo i sepesir gagah dengan erkuasa selain Tuhan. Semaka ku Tuhan makerina ngadu-ngadu. Kam pernah ngekam ngadu-ngadu mindo penampat ku Tuhan. Kain dia uli si banci igejap kendu. Tiap kencakam ngadu mindo penampat man Tuhan. Kai uli naman padu. Janang ugan ngendan dia sikap ta arusna. Ibas mindo penampat ku Tuhan. Kekalian Tuhan marir lazar arapalas renungan ta sekali enda. Mazmur bindu 25 enda emekap pertoton Daud mindo gelak itegu-tegu dengan ikawali Tuhan. Arah pertoton na enda terida ije perasaan sipak sana bergumul ibas puso Daud sekaligus uga belinna pengarapan naman Tuhan di bata ipesah na melalui totona. Ibas totona ipindoken na gelah Tuhan lampa lepas ia mela. Gelah ula itawa-tawai imbang-imbang na ia adi sebenakan ngogesa mulai ayat 2 nari. Jenari mindo kape ia gelah mekuah ate Tuhan manbana. Mekuah ate Tuhan pulahi Tuhan min ia bas cilaka nari. Ayat 10:5 suku ayat 10:6. Jana Daud pe mindo gelah min ipenahangi Tuhan maukurna ibas kendelenari. Lika kesusahan, lika kineseran, melala musuh-musuhna. Jenari itu rikena kape uga nembah na ate musuh-musuhna ngata iya. Maka arah pertoton na terida. Maka Daud lit ibas keadaan erbebe. Bergumul kel ia. Ya. Ibas erbebe bergumul merat kel perbeben sipak sana ihadapina lit kang perasaan biar. Biar yang nandangi musuh-musuhna. Sirate nembah manbana. Jenari pe ije itu rikena maka ia paksana kelungunan ayat 10:6. Kesepian. Adi terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia terjemahan baru ikatakan sebatang kara dan tertindas. Bagaimana situasi Daud sebatang kara dan tertindas. Berarti lanailit kap na temanna. Lanailit teman berbagi. Keluarga pengkum nila bagilah kira-kira. Saada pelanai banci jadi teman sebatang kara dan tertindas. Kekelani Tuhan adilana lit teman ningene sekel ngegulutna. Adila reseningen lit dengar teman banci dengar kita ngasup mentasi paksa simberat sekali pe. Tapi lalit nari dengan teman kesepian tentu berat kelnge gulut kelnge ukur paksa sini alami
Daud enda. Maka kutuhan nari ngencaya kapna, ia ngadu-ngadu. Kesepian tapi kelungunan na mabay iya guna ernalem kutuhan mindo gela ipulahi. Maka sitape perdalanan kegeluhan Daud kenca ia ipilih di bata erkelangken Nabi Samuel. Dia ipilih jadi raja gantikan Saul, tapi lengader tading ikerajaan. Engkai erkiteken Saul ngayak-ngayak ia suari ras berni. Ibunuh Saul ma Atena Daud enda erkiteken nambah na Atena cian na Atena. Sebab Tuhan ras bangsa Israel gongenan Atena ngata Daud. Maka ibas paksa si adi si oge sada Samuel 10:7 ayat 50 Daud i aya-aya erkite-kiteken i kawali Tuhan ma ia naluken puluh-puluh ribu musuh. Adi Saul naluken beribu-ribu, ia puluh-puluh ribu. Bahkan Goliat pebanci ibunuhna hanya dengan modal sada kalimbawang rasada batu. Makana Saul berupaya kelmunuh Daud. Erbahanca Daud harus kiam cebuni ia. Seolah Atena membalas tapi munuh Saul. Amin pe situhuna lid gegeras kesempatanna. Jenari pe situasi Daud kenca jadi raja. Kenca ngolit anak-anakna. Ija anak-anak nandai kesusuran kepiken goka jadi imbang na berebut kekuasaan. Si Absalom anak na berontak, bahkan harus mati erkiteken pemberontakan. Anak na si Adonia penuntut gelah jadi raja. Panci sioge sada raja-raja bindu si pemena ayat 5-6. Mbuwe kel perbeben keluh si ialami Daud eda. Tapi si menarik na ije iba situasi na simberat Daud ngadu-ngadu mentuhan. Amin pemberat siman alan kena, tapi mata na tetap nare ku Tuhan, nimai penampat Tuhan. I gejap kena, maka kala si ngarap mentuhan nina ije. Tentu labo i berikan di bata kemelan. Sebab Tuhan kap singkel ini iya. Makana mantuhan ma ia ernalem. Daud mindo gelah min kiniulin dengan kebujuran lah singkawale ia. Ibas ia ernalem ku Tuhan. Lale pak perdalanna ayat 21. Kedungena ertoto kama Daud gelah ipulahi di bata ma bangsana Israel ibas kinisran nanari. Ijenda teridah. Maka Daud iba situasi na simberat pe tetap denga banci ia ngukurkan kalak si deban. Ngasuk denga ia ertoto guna bangsana. Ertina la diri na ngenca yukurina. La ia ngencakak na siliahna. Te ia maka Tuhan ngenca singasup mulahi ia bagepe mulahi bangsana ibas kinisranai. Kegelani Tuhan adikam ibas situasi Daud enda. Kujange kam ngadu-ngadu. Ku Tuhan entah ku kalak siniakap du banci erga guna nampati kam. Ngadu-ngadu ku Tuhan. Enda nuduhkan maka bulat kini tekentar nalum ku Tuhan. Kerina perbeben ras kesusahan banci ngesiturikan manta-manta, manturangta, manseninata. Tapi terjengjalah banci isampatina kita pe. Uwe adi isampatina, adi tambahina ka perbeben tau ga. Daud memilih jalan yang benar. Ija ia ngadu ku Tuhan, ibas pergumulan nasim berat. Tuhan Yesus pe, tupung ia bergumul ngalakan kebiarana sope inanamina kinisrana ku Tuhan di bata me ia ngadu-ngadu. Ertoto Yesus nina Bapa adi banci pedau min calung kinisran enda ibas aku nari sioge
Lukas 22 ayat 30 siwa 46. Ije teridah maka Tuhan Yesus lid ibas keadaan si berbeban berat. Semaka nak taken mepanas na kutana bagi tak darah. Situasi si menggambarkan maka Yesus ibas keadaan stres berat. Sab nandangi merombongan siatena nangkap ia. Nandangi semua penyiksaan si mabai ia mate i kayu persilang. Makartoto yang mindo penampat ku Tuhan. Kaklani Tuhan. Arah renungan ta enda. Bagepe arah ogenta kita isingatkan. Maka artoto mindo penampat ku Tuhan. Khusus na tupung lit perbeben sim berat. Arbahan ca luas ukurta. Arbahan ca tambah kap gegahta. Nuntung kerinai si pusuh arbahan ca ardahin kesasi badia bas kita. Tapi labo berarti kai singgo itotoken kita si ipindo kita minter jadi bagi peratentai bahan Tuhan. Tuhan Yesus ibas ia artotope lalu pa yang ngatakan sa tapi Tuhan labo peratenku peratendulasi jadi ngajari kita gela tetap arpengendes man Tuhan. Te kita tetap ukur ta nandangi rancangan di bata. Maka rancangan na endau ulin asangken kaisi beluh kita ngukur kenca. Ibas tiap perbeben ras kinisran sinanami kita ibas geluta. Lid ije pelajaran singgon nimai kita. Si tujuan na mendewasakan dirita, mendewasakan kini teken tape. Masabab na maka Rasul Paulus mindo galah nandai Kristus dengan gejapkan kuasa kekekenna ikut min aku nina. Ikut min aku ngenanami kinisran bagi sinanami Yesus dengan bali ras ia ngenanami kematen. Banci sioge bas Filipi 3 ayat 10 si jadi invokasyota. Jadi kekelani Tuhan kini seran sire man banta si labor kita kan ulah taya te kita maka salah sada cara Tuhan guna mendewasakan kita. Lid rencana Tuhan dibalik kini seran sinanami kita. Cana sikap ta ibas ngalakan perbeben pas bagi anak si muat ukur orang tua min. Ita nang lako si mahuli gelah banci idat na ukur orang tuana isahkan orang tuana kelang ati man bana kita bagi arusna selaku anak-anak Tuhan ibas ngalakan kini seranta mari mindo penampat kita ku Tuhan si rendahkan dirita iadap-adapan Tuhan labo siakap kita si jagona tapi alu pengendes tutus kita kini teken si buat ukur Tuhan carana ertoto ersembah ku ia fokus mata tamindo penampat ku ia tentu labo tupung li perbeben ngenca kita ertoto rasku gereja ya tapi ibas kerina pak sape tutus kita kini teken man Tuhan anak si mahuli tentu keleng ate orang tuana bagaimana kita selaku anak Tuhan adi mahuli kita silakokan singin ate Tuhan tentu atan makita ngalokan keleng ate di bata dage senina dengan turang ibas gelar Kristus arah kata di bata si seman bantai baswari si senda kita isingatkan maka harus min kita tetap fokus ernalem ku Tuhan di bata tupung lid perbeben sim berat ula kita gagal fokus lid kap deba ibas perbeben sim berat lanai tah na tumburan pindoi na penampat ibas entah ise nari bahkan mindo penampat ku kuasa gelap pelakak na dali lupa ya maka ya harus fokus mindo penampat ku Tuhan selaku kalak situ pengharapan ta harus min sigantungkan ku Tuhan di bata sebab pasti tuduh kena dalan pula ibas Tuhan lid krina solusi ibas berbagai-bagai kegulutan tapi persoalan geluta bicara
Lit kita bas keadaan stres, berat perbebenta si ukuri pesuari berngi, ngandung pe kita pituari pitu berngi. Labo kalit gunana adilah kita ertotor pengendes ku Tuhan. Sebab bas kita ernalem ku Tuhan, mindo penampat kita ije mau tambah gegata, sebab kesah si badiar dahini bas kita. Jana bas kita ertotor pengendes ku Tuhan, sehat ka perukurenta. Lah gelap mata, lah kita ngecas yakap siliahna. Sebab penampat Tuhan, pengasuh kita berpikir positif. Bagi Daud ngasup dengar yang notoken bangsana. Amin pe ia sendiri penggu terpuruk. Kita pe ibas keadaan si gugapana pe adi arto terpengedes kita ku Tuhan mindo penampat. Ipangasup nak dengar kang kita ngukuri kalak si depan. Ipangasup nak dengar kita guna berpikir sehat. Kegelani Tuhan ibas minggu pasion si peempatkan enda. Si gelari minggu okuli, matangku tetap nari ku Tuhan. Isingatkan ma kita bicara kai pe perbeben. Si paksana genduari si hadapi, subuh sakit pinakit. Patah semangat erkitekan masalah ekonomi, entah kecedan ate, entah masalah jabu. Ingatlah, harus minta tetap mata kini teken si pake, si tujukan ku Tuhan. Si gantungkan pengharapan taku iya. Sebab Tuhan kak ngencasi ngasup nampati kita. Perbeben kaipe gomlit solusi na ibas Tuhan. Maka di ceda kurta ula cedasa. Gulut kurta ula gulutsa. So ibas Tuhan gomlit krina jawapan na. Lipatan ortoto. Pindo penampat manbana. Pasti isang patina kita. Kita ngelu idonienda 3 tahun nari lah. Lalit si mata. 3 tahun pagi kita ngelu idonienda. Bagi tualah ngenda. Lit deba kitik-kitik dengan muda dengan go nartar. Deba ka nggo metua makan dahabu. La seri krina pak sata gelu idonienda. Maka mumpung kita ngelu dengar mari si pakai kesempatan geluh ta ula gagal fokus. Tetap fokus kita pengharapan ku Tuhan. Te nandangi rancangan-rancangan Tuhan. Mari si pergunakan kesempatan geluh ta tetap setia kita kini teken. Janah ingatlah kini seran lalap ngendalit pagi. Kini seran lalap ngendalit. Labo banci happy ending si gejap ading geluh dengar kita. Sebab sendah kita tawa banci pagi, goka kita tangis. Sendah meriah ukur ta pagi banci rempet ceda ateta. Lalit happy ending, ading geluh dengalah kita. Kecuali engkau pagi, ngadap kita ku Tuhan, maka engkau happy ending. Maka te kita, maka Tuhan kak si mereka keke. Dengan sinikapkan si menghulina, man banta, kalak si te, dengan si tetap setia, ernalem ku Tuhan. Tuhan pengasuh kita dalamkan katana. Amin. Mari ras kita toto. Isahkan kami bucur man bandu Tuhan. Tangkas icidah kendu kuasandu. Irbahan maka tetap ukur kami gunar nalem man bandu. Kam kap ngenca Tuhan ingan kami pengendes mindo penampat. Maka Bapa iendeskan kami kegeluhan kami ke bastandu. Ate kami tetap ernalem ku kam. Fokus mata kini tekan kami eda. Nare ku kam indo penampat. So te kami kerina perbeben. Gomlit solusi na ibas kam. Maka pengasuh nu kami Bapa. Alo penampat kesandu si badia. Dalani erbagai-bagai kini saat si jadi ibas kegeluhan kami. Ibas gelar anak nu Yesus Kristus kami ertoto. Amin.